Congratulations aunty को पार्टी के जबरदस्त एकदम जबरदस्त और ये जो जबरदस्त सो कौन कोठू कथा आरंभ करिबा आपण तो जानि जाउछन्ती गोटे नुवा परब स्टार्ट कर दोछन्ती सिद्धांत सर राइट फील्ड सो मु माने फुल एक्साइटेड मतलब जेतले फिल्म कहला कि ना द बेस्ट पर्सन इज सिद्धांत सर माने नॉर्मली कि नहीं आई go ahead I already want to finish it so there is no question about she is very versatile actress so mo pai bahut easy thila decision no pai I'm very fortunate ki dijon jan saହିତ काम karibar first project re our dream goda thila siddhant sir goda काम kariya pai product pure mor goda fulfill hegala goda ambition bune kariya so thank you sir thank you ଆପଣ ତ ଏମିତି ବି ଲକି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ଏଭରଗ୍ରୀନ ହିରୋଇନଙ୍କ ସହିତ କୋ